ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 8 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими гулчаҳанбаргузорӣ ва паради ҳарбӣ ба муносибати таҷлили 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар боғи ғалабаи шаҳри Душанбе иштирок ва суханронӣ намуданд. Muhtaram asosguzori sulhu vahdati milli, peshvoyi millat, Prezidenti Cumhuriyeti Tojikiston, Sarfarmonde Oliy Quvoi Musallahi Cumhuriyeti Tojikiston, Qo'shinhoy garnizoni Dushanbe ba munosibati 80-solagi g'alaba dar jangi buzurgi vatani baroy paradi harbiy saf orastan Vaziri Mudofaa Cumhuriyeti Tojikiston general-leytenant Sobirzoda. Salom Rafiq xonum. Shumoro ba munosibati 80-solagi g'alaba dar jangi buzurgi vatani tabrik megӯям. Ozod. Hamvatanoni aziz, rafiqon, generalxon va afsaronu sarbozon, ma imruz 80-solagi g'alaba dar jangi duyumi jahonro با افتخار و پاسداری از خاطره نیکی فرزندان تاجیکستان و کارنمایی و قهرمانی های آنها در مبارزه با فاشیسم هیتلری تجلیل می نماییم. به مناسبت این سنه مهم تاریخی
اشتیاقچان جنگ بزرگ وطنی، سابقه داران مهنت، شخصانی که در آن دوره وزنین در عقیب‌ها زحمت کشیدند و کل مردم تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. مسلم است که جنگ دوم جهان در تاریخ نوین بشریت از لحاظ مقیاس و فاجعه انسانی جنگ دهشتناکترین به شمار می رود. بیش از 70 کشور جهان به گرداب جنگ کشیده شده. در آن زیاده از 55 میلیون نفر آدمان قربان گردیدند. 10,000 شهرهای خرد و بزرگ ویران و ولنگار و به خاک یکسان شدند. طبق ارزیابی متخصصان و کارشناسان، خراجات حربی و ضرر عمومی این جنگ به حساب امروزه 4.5 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. نسل‌های امروز آینده باید همیشه در خاطر داشته باشند که محض دوستی و برادری و همیاری و دستگیری ملت‌های گوناگون سابق اتحاد شوروی عامل اساسی شکست اصلاحگران و پیشگیری از دامن پهن کردن وبای فاشیسم در عصر 20 گردید. ما همچنین باید همیشه با افتخار خاطر نشان سازیم که برای رسیدن به این پیروزی در برابر دیگر ملت‌هایی که بر ضد استبداد فاشیستی مبارزه بردند، مردان و زنان با ننگ و ناموس تاجیکستان نیز سهم مؤثر و سزاوار گذاشتند. هرچند میدان نبردهای خونین از تاجیکستان هزارها فرسخ دور بود، ولی عکس صدای آن در سراسر دیار ما به گوش می رسید و هر خاندان تاجیک گرفتار فاجعه های آن بود. نه تنها در شهرها بلکه حتی در دوردستترین دههای کشور ما عائله نبود که پدر، برادر، فرزند یا خویش و اقربایش را به خاطر مبارزه بر ضد فاشیستان اصلاحگر به میدان جنگ گسیل نکرده باشد. این جنگ دهشتناک را ما نیز سیاه‌ترین صحیفه تاریخ و فاجعه بزرگ برای ملت خود می‌حسابیم. زیرا از 1.5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان در آن زمان زیاده از 300,000 نفر به میدان نبرد سفربر شدند که 50% اهالی قابل مهنت کشور را تشکیل میداد. بیش از 100,000 نفر آنها در محاربه ها قربان شده، زیاده از 40,000 به نام و نشان گردیدند و 60,000 نفر دیگر از جنگ با معیوبیت برگشتند. همه این جانثاری ها که در تاریخ معاصر ما ابداً ثبت گردیدند، سهم ملت تاجیک را در این غلبه بزرگ و تامین صلح و امنیت جهانی تجسم میکنند. ما نام نیک و خدمت آنهایی را که از جنگ بر نگشتند هرگز فراموش نمی کنیم و احترام آنهایی را که به پیروزی به وطن برگشتند همیشه به جای می آوریم. برای جسارت و قهرمانی در جنگ دوم جهان 58,000 نفر افسران و سربازان تاجیک
با اردن و مدال ها و 55 نفر برای مردانگی و شجاعت با عنوان بلند قهرمان اتحاد شوروی مشرف گردانیده شدند. بیش از 45,000 نفر ساکنان تاجیکستان با کارخانه های صنعتی منطقه های دیگری اتحاد شوروی فرستاده شده. قسم زیادشان از آن جایها به جنگ سفربر گردیدند. همچنین سالهای جنگ زیاده از 100,000 نفر اساساً زنان و کودکان از منطقه های گوناگون جنگ زده به تاجیکستان کوچانیده شدند و جمهوری ما برای آنها خانه دوم گردید. مردم ما آنها را بیگانه نشماریدند. برایشان منزل زیست، خوراک و سر و لباس مهیا کردند و اکثر آنها را به کمال رسانیدند. قابل ذکر است که در عقبگاه نیز اهالی تاجیکستان در تأمین غلبه سهم بی‌سابقه گذاشت. همه ذخیره‌های انسانی و مادی و تکنیکی جمهوری ما برای تأمین نمودن نیازهای میدان محاربه سفربر گردیده بودند. در آن روزهای سنگین کودکان و زنان و کلانسالان عذاب و مشقت گرسنگی و دیگر مشکلات زمان جنگ را تحمل کردند و شبانه روزی زحمت کشیده حصه ارزنده خود را برای رسیدن به روز غلبه گذاشتند. مردم ما در حالی که خودشان گرسنه بودند و میدان جنگ غله و آذوقه‌واری سر و لباس و مبلغ می‌فرستادند. می‌خواهم تاکید نمایم که جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری افسران و سربازان تاجیک در دوره جنگ دوم جهان برای شما خدمتچیان حربی قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال نمونه عبرت میباشد. شما هرگز فراموش نسازید که فضای آرام و آسوده امروزه کشور با نرخ بسیار گران به دست آمده است و حمایه آن حالا همچون وظیفه پرمسئول و باشرف به ذمه شما واگذار گردیده است. تاجیکستان صاحب استقلال ما در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته همگی پس از چند ده ساله بعد جنگ دوم جهان به گرداب جنگ تحمیلی شهروندی گرفتار گردید که برای کشور ما عاقبت‌های فاجعه بار و سنگین به بار آورد. شماره قربانیان و خسارات مادی این جنگ برای تاجیکستان تازه استقلال از خسارات جانی و مالی کشور ما در جنگ دوم جهان بیشتر بود. بیش از 150,000 نفر هموطنان ما جان خود را از دست دادند. زیاده از 1 میلیون نفر گریزه شدند و به اقتصاد ملی ما بیش از 10 میلیارد دلار ضرر وارد گردید. البته در قطع جنگ و خونریزی، برقرارسازی حاکمیت کلیسانی و تأمین نمودن صلح و آرامی در کشور، مردم تاجیکستان، خدمتچیان حربی قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق نقش بزرگ و حل کننده بازیدند. در این راه هزاران نفر افسران و سربازان دلیر و شجاع جان خود را قربان کردند. مردم و حکومت مملکت به این خدمت تاریخی فرزندان صادق و دلیر خود همیشه عرض می‌گذارند.
در رابطه با این خاطر رسان می نمایم که حفظ وطن و حمایه حیات آسایشته مردم در هر دور و زمان برای هر یک شهروند آگاه و صاحب وطن و جوانمردان با ننگ و ناموس وظیفه مقدس و پرشرف به حساب می رود. خصوصاً روندهای منفی و خطرباری که جهانی معاصر را تحت تاثیر قرار دادند، از جمله مخالفت‌های شدید بین ابرقدرت‌ها، از نوع اوج گرفتن مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد، اینچنین گسترش یافتن عملیات تخریب کارانه سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی از هر یک خدمتچی حربی سطح بلندی آماده باشی، مهارت و ملکه کسبی، حس وطن دوستی و وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می نماید. اعتماد و امید مردم هر یک شما فرزندان صادق وطن را وادار می سازد که همیشه هوشیار باشید، زیرکی سیاسی را از دست ندهید، سطح کسبیت و آمادگی جنگی خود را منتظم بلند بردارید، نمونه رعایت قانونیت و ترتیبات و انتظام حربی باشید. همچنین تاکید می نمایم که حفظ صلح پایدار، ثبات کامل سیاسی، تحکیم وحدت و خودشناسی ملی و پایه‌های دولتداری تاجیکان وظیفه مقدس هر فرد جامعه می باشد. همین است که مساعدت به تأمین صلح و ثبات و حیات آسایشته در پهنای عالم یکی از هدفهای اساسی سیاست خارجی دولت ما معین گردیده است. مست به خاطر پیگیری این هدف من در اجلاس 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله قبول قطعنامه مخصوص را عاید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده پیشنهاد نمودم. تاجیکستان چون کشوری که جنگی دهشتناک تحمیلی را از سر گذرانیده است، همیشه جانبدار تنها با راه آسایشته، یعنی گفت و شنید، حل و فصل کردن همه مخالفت و نزاع‌ها می باشد. ما همچنین گسترش بخشیدن گفتگوی تمدن‌ها را از جمله ضرورت‌های زمانی معاصر می شماریم. باور دارم که مردم صلح‌پرور تاجیک با شکرگزاری از استقلال و آزادی، صاحب وطنی و صاحب دولتی و ثبات کامل کشورمان منبع نیست برای حفظ و گرامی داشت این نعمت‌های بزرگ و به خاطر نسل‌های آینده خلقمان سعی و تلاشی بیشتر می‌کنند. بار دیگر اشتراکچیان و سابقه‌داران جنگ دوم جهان، مردم شریف تاجیکستان و شما حامیان صادق وطن را به افتخار 80 سالگی غلبه تاریخی تبریک میگویم. با همه شما هموطنان عزیز سلامتی و خوشبختی، روزگار آباد و برای تاجیکستانی عزیزمان وحدت جاودانه ملی و صلح و ثبات پایدار آرزو می نمایم. جشن غلبه مبارک همدیاران عزیز. برای پاسداشتن خاطره نیک افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگی وطنی بهر آزادی کشور نثار کرده اند،
گلچنبرها گذاشته می شوند. برای گلچنبر گذاری آماده از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، از حکومت جمهوری تاجیکستان،
از وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان. از سابقه‌داران جنگ بزرگی وطنی سالهای 1941 1945 از کارپوس های دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه از پایگاهی حربی 201 فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. بگذار با نوری قلب‌های منت پذیری ما محبت و احترامی بی پایانی ما نامی رزمندگانی هلاک شده همیشه روشن و درخشان باشد. به یاد می آریم آنهایی را که در حفظ وطن جان دادند، آنهایی را که برای آزادی با دشمن مبارزه بردند و آنهایی را که تا روزی غلبه بزرگ با ما نرسیدند.
قهرمانها هیچگاه از خاطرها فراموش نخواهند گشت. سرفرود میاریم به یاد مقدسی فرزندان، پدران، برادران، خواهران، همیراقان، دوستان و رفیقان و نزدیکانی که از این جنگ برنگشتند. بحر خاطره افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگ وطنی برای آزادی کشور نثار کرده اند، دقیقه خاموشی اعلام کرده می شود. شان و شرف به جنگاوران، قهرمانان و به آنهایی که در مبارزه بهر حفظ وطن و آزادی و استقلالیت آن جانبازی ها کردند. پاراد نظام با مارش تنتنوی موافق روتا یکم رو برو دیگران بر راست گرد در مسافه 105 توجه بر راست با قدم مارش.
8 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин барои боздиди корӣ ба шаҳри Москва сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 8 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Москваи Федератсияи Русия шуданд. Дар фурудгоҳи Внуководои шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ карданд. Зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 80-солагии ғалаба иштирок менамоянд. дар партави дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони заминларза дар ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод кӯмакҳои навбатӣ расонида шуд. Ин тадбир аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид. гузориш дар ин хусус. кӯмак ба зарардидагони заминларзаи ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод дар партави дастур ва супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи раёсати вазорати корҳои дохилиро намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи минтақаи Рашт ба осебдидагон дар маҳалли зисташон супориданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои заминҷунбӣ, дастгирии ҳаматарафа ба аҳолии осебдида дар сатҳи зарури ба роҳ монда шавад, то аҳолӣ аз офат зарар дида аз ҳама кӯмакҳо пурра бархурдор шаванд. дар ин радиф аз мардуми саховатпешаву савобҷӯ аз ҷумла онҳое ки маблағҳои зиёди худро барои ҳаҷ сарф мекунанд даъват карда шуд ки ба расонидани кӯмак ба зарардидагони ин ва дигар офатҳои табиӣ низ равона созанд. ин аст ки дар партави дастур ва кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали рух додани ҳодиса дар баробари кӯмакҳои сарвари давлат як қатор вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ба осебдидагони заминларзаи дар ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод кӯмакҳои худро расониданд ки аҳолии зарардида ба ин ғамхориҳо арзи миннатдории худро баён доштанд. миннатдории худро мерасонам ба ҷаноби олӣ ки дар рӯзҳои вазмин моро дастгирӣ кардан, аз ҳама ҷиҳат кӯмакҳои худшро расонданд. аз номи ҳама деҳа ва ноҳия миннатдории худро мерасонам. аз ҷиҳати маводои хӯрока, пӯшока, сохтмонӣ ба мо дастрасид, мо хеле миннатдорем. бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хисороти бинову иншооти давлатӣ муайян шуда барои сохтмони манзилҳои истиқоматӣ қитъаи замин миқдори зарурии масолиҳи сохтмонӣ ҷудо карда шудааст, то ин ки бо назардошти меъёрҳои сохтмонӣ ба заминҷунбӣ тобовар бунёд кардани хонаҳои чорҳуҷрагӣ ва дуҳуҷрагӣ барои дар муддати кӯтоҳтарин сохтани хонаҳо ба оилаҳои осебдида анҷом дода шавад. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои имконоти васеъи сайёҳии солимгардонӣ мебошад. инак бо назардошти афзудани мақоми Тоҷикистони биҳиштосо чун кишвари осуда ва дорои имконоти фарохи сайёҳии солимгардонӣ, таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон ба афсона кишвари мо бештар мегардад. бо мақсади муаррифии имконоти табиӣ ва сайёҳии Тоҷикистон дар осоишгоҳи кишвар, аз ҷумла дар осоишгоҳи Хоҷаоби гарм, инфрасохтори сайёҳии солимгардонӣ мукаммал гардонида мешавад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус.
аз он ки таваҷҷӯҳ ба рушди туризму беҳтар гардидани инфраструктури ин соҳа сол то сол беҳтар мешавад, фаъолияти иншооти сайёҳию солимгардонӣ низ ҷоноктар карда мешавад. ин бозгӯи он аст ки ҳукумати ҷумҳурияти тоҷикистон вобаста ба муҷаҳҳазсозии иншооти соҳавӣ бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизот тадбирҳои таъхирнопазир меандешад. кӯҳанвардии чашмаҳои мусаффо ва гӯшаҳои нотакрори табиӣ ин аз неъматҳои бебаҳои тоҷикистон аст ки овозаи фараҳбахшию табобатии он марзро убур карда кишвари моро ҳамчун давлати дорои бои захираҳои табиию солимгардонӣ муаррифӣ сохтааст. дар баробари ин хизматрасониҳо дар низоми сайёҳии солимгардонӣ дар тоҷикистон бо шаклу шеваи хоса ва мутобиқ ба талаботи замон ба роҳ монда шудааст. имрӯз татбиқи самараноки барномаву стратегияҳои милливу давлатӣ вобаста ба соҳаи ҷаҳонгардӣ аз ҷумла сайёҳии табобатӣ ба беҳтар гардидани сифати хизматрасониҳо заминаи мусоид гузоштааст. тадриҷан боло рафтани мавқеи кишвари мо дар радабандии сайёҳатгоҳҳои ҷаҳонӣ далели дигаре дар ин самт дониста мешавад. дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 200 чашмаи табобатӣ мавҷуд буда, дар аксари онҳо осоишгоҳҳо сохта шудааст ки манбаи сиҳативу омили табобат барои сайёҳони дохилию хориҷӣ ба ҳисоб мераванд. инчунин осоишгоҳҳои мазкур марказҳои бузурги табобатӣ ва ташхисӣ буда, бо намудҳои гуногуни дастгоҳҳои муолиҷавӣ ва хизматрасонии маданию маишӣ дар дохил ва хориҷи мамлакат маъмуланд. пешрафти сайёҳии табобатӣ, солимгардонӣ, санаторӣ ва истироҳатӣ аз ҳадафҳои асосии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурияти тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба ҳисоб меравад. осоишгоҳи хоҷа оби гарм имрӯзҳо ин иншооти фароғатӣ ва табобативу профилактикӣ назди муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурияти тоҷикистон дар доираи нақшаҳои таъризишудаи рушди соҳа фаъолият карда барои қабули мизоҷон имкониятҳои хуби истироҳатиро муҳайё сохтааст. оби радон яке аз бартариятҳои ин макони истироҳатӣ аст ки барои фароғат ва табобати бемориҳо роҳандозӣ шудааст. дар ин замина дар осоишгоҳ табобати бемориҳои мардона, асаб ва дигар намудҳои солимгардонии ҷисмонӣ амалӣ карда мешаванд. бо назардошти самаранокии усулҳои шифобахшӣ, дастрасӣ ба таҷҳизоти муосир ва бисёрсамта аз дастовардҳои муҳим ба шумор меравад. ин омил боиси ба маротиб беҳтар гардидани шароит ва баланд шудани сатҳу сифати хизматрасонӣ гардида таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардонро бештар кардааст. дар ин осоишгоҳ бисёр шаҳрвандон берун аз тоҷикистон бисёр ташриф меоранд ва ҳамаи ин истироҳаткунандагон танҳо ба хотири оби радонӣ ва буғи шаффофи радонӣ, яъне ки ин буғе ки дар осоишгоҳи мо ҳаст ягона аст. ҳар сола шаҳрвандон аз ҷумҳурии ӯзбекистон бисёр ташриф меоранд, аз қазоқистон, танҳо ба хотири ҳамин буғи шифоии радонӣ ташриф меоранд. имконоти сайёҳиву солимгардонӣ дар тоҷикистон бо такя ба имконоти табиӣ, хоса обҳои шифобахш таваҷҷӯҳи сайёҳонро бештар ҷалб мекунад. ин аст ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта танҳо аз осоишгоҳи хоҷа оби гарм шумораи сайёҳони хориҷӣ, истифодакунандагони хизматрасониҳои сайёҳии солимгардонӣ рӯ ба афзоиш дорад. исҳоқ ҷунаев шаҳрванди ҷумҳурии ӯзбекистон аст ва 62 сол дорад. ҳаминак соли дуюм аст ки ӯ ба осоишгоҳи хоҷа оби гарм омада ҳам истироҳат мекунад ва ҳам табобат мегирад. ташхис, усулҳои хуби табобати табиӣ ва гиёҳдармониву дигар усулҳои солимгардонӣ ҳар дафъа рӯҳияи ӯро болида месозад. мана соли дуюм аст ки омадем ҷумҳурии тоҷикистон ба хоҷа оби гарм ба табобат истодем. нағз ҷудо шароитҳо ҳамаш тинҷ, раҳмат мегӯем ба духтуро коргарони ҳамиҷа. ин сол мана дуюм сол мешавад мана омадем бо аз ҷумҳурии ӯзбекистон фочиҳо дар мекард. ҳозир шукр нағз шифо ёфта истодем. тавсия метиҳем омада табобат кунанд, дам гиранд. беҳбудӣ албатта ҳаст. бояд гуфт ки афзалияти барномаҳои фарогирӣ ба фароғату солимгардонӣ дар осоишгоҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо усулҳои хоса аз ҷумла истифодаи манбаъҳои табиӣ, обу гил ва гиёҳдармонӣ роҳандозӣ шудаанд. тақвияти ҳамкориҳо бо назардошти татбиқ намудани нақшаҳо бобати рушди ин соҳа ва беҳтарсозии инфраструктур, роҳбарияти муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурияти тоҷикистон бо ташкили як ҳамоиши назариявӣ маърифатӣ, кормандон ва намояндагони иттифоқҳои касабаи кишварро ки дар назди вазорату идораҳо, комитаву ташкилотҳои мухталиф фаъолият доранд, ба ҳам овард. гуфта шуд ки ҳадаф аз роҳандозии тадбири мазкур саҳмгузорӣ дар рушди соҳа, устувор намудани ҳамкориҳои иттифоқҳои касаба бо маконҳои
استراحتی و طبابتی، حل مشکلات و دورنمای ساحه به شمار می رود. بنا به اطلاع مسئولین، یکی از زمینه‌های پیشرفت ساحه خصوصا سیاحی سالمگردانی، این همکاری متقابله کارمندان اتفاقهای کسبی کشور به شمار می رود. اطلاع داده شد که امروز در دوره سیاست بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان جهت رشد تمام بخش‌ها خصوصا سیاحی و جهانگردی امکانیت‌های خوب فراهم گردیده، مکان‌های استراحتی و سالمگردانی مرحله به مرحله نوسازی و با طلبات جهانی امروزه مطابق گردانیده می‌شوند که در این روند سهم جامعه شهروندی نیز اهمیت اولین درجه دارد. تکلیف پیشنهادات سودمند و چاره‌بینی انجام بخشید، یعنی با نتیجه گیری از چنین همایش و گفت و شنیدها بابت رشد ساحه و بهترسازی و مکمل گردانی دستگاه و تجهیزات ضروری برای طبابت گیرندگان میتوان گفت که کشور ما در راه رسیدن به هدفهای خود در سمت پیشرفت توریسم بین‌المللی گام‌های استوار می‌گذارد. سال از سال شماره داوطلبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در مملکت زیاد شده ایستاده است که این شهادت شهرت و جالبیت آزمون است. در ناحیه یوان ولایت ختلان دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است ادامه داشته. داوطلبان از روی نامیناسی‌های آن دانش و مهارت سخنرانی خویش را پیشنهاد اعضای حکمان نموده ایستادند. گزارش همکارانمان. فروغ صبح دانایی کتاب است. تحت این عنوان همسالت در مملکت آزمون جمهوریوی برگزار گردیده تمام قشرهای جامعه در آن اشتراک می‌نمایند. دور دومی آزمون مذکور در ناحیه یوان آغاز گردید که در آن در مجموع امسال زیاده از 957 نفر طبق نظامنامه و از روی نامیناسی‌های آزمون دانش و مهارت خویش را معرفی نموده ایستادند. باید یادآور شد که در دور اول آزمون در ناحیه یوان 8682 نفر اشتراک نموده بود. به نظر می رسد که داوطلبان امسال با تیاری جدی و از برنمودن شماره زیادی غزل و داستان، قصیده و حکایت، عموما اشعار نظمی و نثری در دور ناحیوی آزمون اشتراک دارند. با ابراز اعضای حکمان اشتراک داوطلبان نسبت به سالهای قبلی زیاد بوده، برآمد آنها نیز فرق‌کننده است. سمیه غنیزاده خواننده صنف دوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 80 ناحیه یوان از جمله اشتراکچیان سال اول آزمون بوده. در دور مؤسسوی از روی نامیناسی ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی با تیاری جدی توانست که سزاوار جای اول گردد. در دور ناحیوی آزمون باشد این نورسی فعال دانش و مهارت سنجیده کوشش دارد به دور سیوم آزمون یعنی به دور ولایتی راه یابد. در ناحیه یوان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردیده ایستاده است. در دور ناحیوی آزمون مذکور 957 نفر داوطلب در آزمون شرکت ورزیده ایستادند و دانش و مهارت خود را پیشنهاد اعضای حکمان نموده ایستادند. تعداد اشتراکچیان سال از سال در این آزمون با نفوذ به نهایت زیاد گردیده ایستاده است و کوشش میکنیم که داوطلبان ارزنده را راحت داده در سطح جمهوریوی سزاوار جای گردند. این پدیده نادر فرهنگی که همساله تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان برگزار می شود، به رشد ساحه کتابداری و جلب توجه جامعه به کتابخانه زمینه گذاشت. همزمان برای هوسمندی غالیبان و اشتراکداران آزمون مذکور در اساس نظامنامه یک قطار امتیاز و دستگیری‌های خاص نیز پیش بینی شده است. از جمله چنین اقدامات نجیب این به طور رایگان در اختصاص‌های آموزگاری به سپردن امتحان قبول نمودن غالیبان به دانشگاه و دانشکده‌های مملکت ارزیابی می‌شود. یادآور می‌شویم که غالیبان دور دوم آزمون به دور ولایتی راه خط می‌گیرند. در شهر دوشنبه دوره نهایی المپیاد اسپیلینگ بی و المپیاد اوید به شهمات بین خوانندگان شهر و ناحیه‌های جمهوری برگزار گردید. همچنین دوره جنبستی مسابقه جمهوریوی شهمات بین خوانندگان، آموزگاران و کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری در سال 2025 دایر گشت. گزارش همکارانمان.
با مقصد عمومی‌گردانی بازی شاهمات که طول عصرها همچون سنجش ذهن اعتراف شده است و همزمان رشد ملکه‌های مهم زبانی از قبیل املا، نوشت، شنوایی و تلفظ درست کلمه‌ها میان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی شهر و ناحیه‌های کشور المپیاد عاید به شاهمات و اسپلینگ بی آغاز گردید. در این تدبیر 119 خواننده اشتراک کرده میان هم رقابت خواهد نمود. در مراسم افتتاحی المپیادهای مذکور نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، مرکز جمهوریوی دریا و رشد استعدادها و مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های جمهوری اشتراک نمودند. هدف از برگزاری چهاربینی خصوصا المپیاد اسپلینگ بی دریافت خوانندگان بالاقامت که با آموزش فن زبان انگلیسی شوق و رغبت دارند، غنی گرداندن ذخیره لغوی خوانندگان توسط از خود نمودن و استفاده هرچه بیشتر کلمه‌ها و آماده نمودن خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی با المپیادهای بین‌المللی به حساب می‌رود. 61 نفر در المپیاد اسپلینگ بی و 58 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تعداد اشتراکچیان المپیاد عاید به شاهمات را تشکیل می‌دهند. باید گفت که تشکیل و برگزاری آزمون‌های فنی جهت معین نمودن استعدادهای نورس و معرفی هرچی بیشتر امکانات‌های علمی مؤسسه‌های تعلیمی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. امروز در شهر دوشنبه با مقصد آموزش و رشد بازی شاهمات با ابتکار مرکز جمهوریوی مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی وزارت معارف و علم دور جنبسته مسابقه جمهوریوی شاهمات بین خوانندگان، آموزگاران و کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری در سال 2025 برگزار گردید. ضمن برگزاری مسابقه ابراز گردید که با مقصد صیقل دادن دانش خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و رشد قابلیت فکرانی آنها در 84 مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی جمهوری 106 محفل‌های شاهمات و ششکه با فراگیری 2425 تعلیم گیرنده تشکیل کرده شده است. تأکید کرده شد که مسابقه جمهوریوی شاهمات بین خوانندگان، آموزگاران و کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری با مقصد رشد عمومی‌گردانی بازی شاهمات اینچنین بلند برداشتن سطح آمادگی جسمانی و مهارت ذهنی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، آموزگاران و دیگر کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در 4 دور از ماه فوریه آغاز گردیده امروز غالبان دور سیوم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوخت و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در دور جنبسته مسابقه اشتراک نمودند. مسابقه بین خوانندگان سن و سال از 7 12 13 17 و از 18 بالا گذرانده می شود که در اینجا هم قسمت بانوان و هم قسمت مردم شرکت ورزیده ایستادند. این بار نخستین است که از جانب مرکز جمهوری مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی بازی شاهمات میان خوانندگان برگزار کرده شده است و البته مقصد از برگزاری این آزمون پیش از همه عمومی گردانی این نمود ورزش و رشد ذهنی و عقلانی خوانندگان روانه کرده شده است. مورد به ذکر است که بازی شاهمات از روز پیدایش تا به امروز در بین مردم سیاره همچون بازی عقل و ذکاوت، منطق و فلسفه و آرام کننده عصبی انسان محبوبیت پیدا کرده است. مسابقه با خلاصه و نتیجه گیری هیئت داوران جنبست گردیده 18 نفر غالب با دیپلم و تحفه های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. رشد ساحه ورزش و تربیت جسمانی، معرفی نمودهای ملی ورزش و ترغیب طرز حیات سالم در زمینه عملی نمایی نقشه و برنامه‌های مشخص در مملکت تأمین شده ایستاده است. در ناحیه دنغره فستیوال بازی‌های ملی ورزشی برگزار گردید که ضمن آن 18 نماد بازی‌های ملی ورزشی نمایش شده شد. گزارش صلاح الدین نعمت. در مؤسسه دولتی مجمع ورزشی ناحیه دنغره فستیوال بازی‌های ملی ورزشی برگزار گردید که در آن دانشجویان دانشگاه و کالج‌ها، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و دیگر ورزشکاران فعالانه اشتراک نمودند. فستیوال مذکور که در زمینه دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اجرای دستورها از جلسه وسیع رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی راهاندازی گردید در آن 18 نماد بازی‌های ملی ورزشی معرفی کرده شد. در رسم افتتاح مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ابراز داشتند که برگزاری چنین فستیوال‌ها برای مستحکم نمودن دوستی جوانان مناسب بوده، از جانب دیگر در پیشگیری همگونه ظهورات نامطلوب نقشی سازگار خواهد گذاشت.
هدف از برگزاری چنین چاره‌بینی‌های سطحی ناحیوی و برگزاری بازی‌های ملی، یعنی که بیدار کردن فرهنگ ملی و بیدار کردن بازی‌های ملی در سطح جماعتچگی و ناحیه و در سطح ولایتی می باشد و این چنین نقشه چاره‌بینی‌ها به امضا رسیده است و این نقشه چاره‌بینی‌ها زینه به زینه ادامه دارد و امروز در ناحیه دنغره سطح ناحیوی برگزار گردید و غالبان را ما در سطح ولایتی سفربر میکنیم و زینه به زینه در سطح جمهوری اشتراک مینمایند. тавре зикр гардид шароити мусоиди муассисаҳои варзишӣ ва таваҷҷӯҳи хоссаи пешвои муаззами миллат аст ки дар ноҳия дастовардҳои варзишӣ назаррас мебошад. айни замон дар ноҳияи данғара як мактаби варзишӣ, як маҷмӯаи варзишӣ, 31 адад толори варзишӣ, 116 майдончаҳои варзишӣ, як варзишгоҳи марказӣ бо 10000 ҷойи нишаст, як варзишгоҳ дар деҳоти пушинг бо 2500 ҷойи нишаст ва як варзишгоҳ дар ҷамъияти деҳоти ба номи исматшариф бо 2500 ҷойи нишаст фаъолият доранд. дар мактаби варзишии ноҳияи данғара айни замон 624 нафар дастпарварон зери роҳбарии 27 нафар мураббиёни ботаҷриба аз рӯи 9 намуди варзиш ба машқу тамрин фаро гирифта шудаанд ки аз инҳо 97 нафарашон духтарон мебошанд. тибқи иттилоъ дар 3 моҳи соли ҷорӣ варзишгарони ноҳия аз мусобиқаҳои гуногуни байналмилалию ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ 67 медал, аз ҷумла 13 медали тилло, 20 медали нуқра ва 34 медали биринҷӣ ба даст оварданд. мавриди зикр аст ки баргузории ҳамин гуна чорабиниҳо дар эҳё ва рушди бозиҳои миллии варзишӣ ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба таъриху анъанаҳои миллии аҷдодон мусоидати фаъол хоҳад кард. салоҳиддини неъмат, завқибек абдураҳмон, ноҳияи данғара, ахбор. бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти самарабахши ҷавонон, татбиқи нақшаҳои рушд ва ҳавасмандсозии ин қишри фаъоли ҷомеа ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар мамлакат чорабиниҳои маърифатӣ идома доранд. дар доираи моҳвораи ҷавонон дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. юсуф ғанизода гузориш медиҳад. таваҷҷӯҳ ба ҷавонон ва дастгирии ғояҳои созандаи онҳо дар заминаи амалинамоии сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон. ҳамасола дар мамлакат 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда мешавад. бахшида ба ин санаи фархунда бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат моҳвораи ҷавонон эълон гардида дар доираи он чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ баргузор шуда истодааст. дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар доираи моҳвораи ҷавонон бо иштироки ҷавонони фаъол барномаи фарҳангӣ баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ қайд гашт ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд ки дар замони муосир танҳо кишварҳои ба дастовардҳои бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва рушди устувори илмиву фарҳангии ҷомеа муваффақ мегарданд ки ба масъалаи ҷавонон таваҷҷӯҳи зарурӣ дода имкониятҳои фаровони зеҳнӣ ва ҷисмонии онҳоро ба самти дурусту арзанда сафарбар намоянд. бо назардошти ин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ то имрӯз ба рушди зеҳнӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва ҷисмонии ҷавонон эътибори аввалиндараҷа зоҳир намуда барои дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, илму ҳунаромӯзӣ тарбия ёфтани ин қишри фаъоли ҷомеа аз худ кардани техника ва технологияҳои муосир тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. дар пай тадбирандешиҳои пайваста иштироки хонандагони ноҳияи ёвон дар озмуну олимпиадаҳои фаннӣ ва мусобиқаҳои варзишии дохилию хориҷӣ зиёд гардида дастовардҳо дар ин самт назаррас арзёбӣ мешаванд. дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон дар ҳамбастагӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи эълон гардидани як моҳи моҳвораи ҷавонон ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ки ҳамасола санаи 23 май дар саросари кишвари азизамон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. дар ноҳияи ёвон кушодашавии моҳвораи ҷавонон зери унвони ҷавонон ояндаи миллат бо як шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор ҷавонони фаъол
омӯзгороне ки шогирдонашон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ ҷойҳои намоёнро соҳиб гардиданд, сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон тақдим карда шуд. барномаи рангини фарҳангӣ фароғатӣ ки аз ҷониби ҳунармандон таҳия шуда буд, чорабиниро шукӯҳи хос бахшид. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломату хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 9 майи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво шабона 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 25-27 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.